Pi po magalia menta ke election ke don bet direct tang ke BJP barga Kongres. Nomor ba omdon UDP, omdon NPP. Nomor kini idon po kesatri BJP. Kamdon jingmut ban omba kene gede ke UDP kene ke NPP. Nga i gawe ke ji kalong ki lech pai ba berbe bangi de ke NPP, bangi de ke UDP. Henry baro argli ki kup da kesatri BJP. Kene gede ke benta. Kemot omdon sengrulo mune kidon bet da ke BJP. Nang ta hakabai dei bat ka BPP pat ke ek bangai i kalong ba BPP upli kalong merwei hinken apodeli watang hang nen rufumut ke meleru samut ke mele BPP ndon basngap ba adel bat merwei ukran nang tu ndon basngap nuru adeli le sanspa saupu laingut ke MP gidon marwei ule gno ve kandon gijing ek ba kraw ba kamtam ladau job BPP nakalia dong ai ngecamba ina perkat ke ega option ba kamba but hangni menta ladangi kwa ba ke jabri kan im ka chok suk chong ngan kum ba long bros kita don tang gawe gelti ba kata gede Congress Party nama Congress Party ke im kumno bante ye ke ni ba ke jabri henry ke BJP ke im kumno bante ye ke ni Hindu kata gede ke per apa dengan Congress batka BJP now BJP ustres baik kumno ban berlong ya ke India, ke Hindustan dan ke region Hindu. Kadang Congress Party kam ken ya giniam ayu yuru nidon tagawe ke thong kolong ban develop ya ke India. Hagalti dakawa bha pai ba bro uji onong lang. Kata ke point jong Congress Party. Ngai haga BJP kipin milur ke isu ki jai ban berlong Hindustan ya ke India. What ya ke India ru kimut ban berkelano sagap harap. Te hakini benta kebangang ima ya gari kasi kalong kende kata ketiga kajing yi jonga nomor ba kini leader kasi jan baro kili join NPP lut bali kili join NPP pinda wat maya kadaw kede ke pisah mentah po state government ru sencar ke BJP nomor ke NPP te kede ke BJP hadis segusel ke sencar ke NPP kede ke BJP apo jatsi hente ru dengan NPP nga jubo e ko be ke jingli lada mentah Sibu mentang ngidon kan umut ngidon live pungut KMDC apo khasil atau mas district council live pungut apo Giant Hills atau mas district council nanta live pungut KMD khasi bahab apo ke dung khasi nanta pada angut KMP lokno khandai ko prangun lada job Prime Minister Modi apo Delhi lada ai tanggawi ke parti yaki banong bangin khat katpang ya gildar khasi boro kene ga ap kajing ba namar bangi yang ne ngi ba bon gilidar kide ba bit tengka kami ima kolong ba lada menta lada ukhat kata ka party kine le lut baro bon om ba kene ka package in I suppose popular way ulidar kasi jayu ai sa ka party hedin kata daldap kata pasain sa gawai ka kwat resolution ngan DP jayu udong ba kene ka schedule come down show ngani DP ndai yo ka pisa lai dew ka party kimtip shuk ya sanya geiru the next dadap san baro untuk amba pek menta gilai menjur berbendu ya kesik sidul sei keri kasi jongi kan le namar kuma pa menta nge ima ba namar bagi leader kasi bor menta kili ben join bet caka NPP nagadaw jong kepisa kene gede menta kebanga ngasusun ubat upai baru sutu balegi kim sutu ki chaji upai ba nagawe ke party kat bagi join bet caka NPP kam perkatchu ya kata kajing jet jong pai baru ya ka hok jong pai ba kene ga ap kajing ma ya ka risi hi berkowe te kum ta nga kerpat ki pai ba ban husiar ya kene ba kowe ngin DP ka Congress Party dan leleru kanam sya ya gibriu bagin nyon lene ya ka sokar kum kalong berkata kinam nyon ya girit pai nama kene Congress Party ka ba ay ya ka jila po Jammu Kashmir ka ba ay ka jila po Meghalaya kebaai jelah apa Manipur Arunachal Pradesh kede Congress Party keba pek yu duk isuk yu kup siliang yu sem siliang te nagaliang jonga ngesno bang kerpat ipai ba berdontang gawe galenti ban light naga BJP de tangga Congress Party nangta sagawe ke bangomol ban onggolong ba kenma ba kene ke trick jong BJP minta ke ima ba apo pilih terbot kedon artli ke mesin hantu gawe kede ke baki nyon yu badam ke ongga voting machine nang ta pada ke BBPAT kiom haba pinyon yau tu badam pinapet ya ke BBPAT bagadai ban pau ke simbol ke bapi pinyon namar hakini si nge i bakat banyan badam kemilo dolotos tekene ke pau bagadon
kajing manipulate ya ka lane kajing pen bakla ya ka voting machine tena da nagle jonga kerpa de pai ba balong husiar gini gi bro ban pet kerpang apa opinion yang badam da pet de ba kan pau ke simbol ke bapi vision kenapa pit kena ba pilatem ha kata ke simbol dengan saya tenang tak pada telanga ima kalong balada job yang BJP mentah apa ke central government next kerja you what mentaru apa megalaya sejarah ke BJP nadu ke government ke state government sejarah BJP ke desa musulu ke sejarah BJP nama ke NPP ke dehi ke BJP kamdon di PRI rem kene ke mentah ke imai dengan ngaju ong ke de lada wenno ke sikidu dia you ke si ngan BJP kini ke jaka paro kin kelah do sorkar